Igitondo cy'umugisha kuri mwe mwahisemo gukurikirana ibiganiro bya Isegonda TV yaba byacu ku munsi byo mukurikirana. Nizera ko wamaze gukora subscribe, nkushimira cyane. Naho utarayikora nyaboneka gerageza ukomeze urebe uko wagenda ufyonda subscribe. Nabyumvishe rero tuje mu kiganiro cyacu n'ubundi nk'ibisanzwe no kureba amakuru y'imikino aho agenda avugwa agezweho muri rusange muri iki gitondo. Inkuru itugeraho muri aka kanya mu ikipe ya Gasogi United bakaba bamaze kuba bahagarika umwataka wabo w'umunya Nigeria bamwita Godwin Blessing Henshaw. Uyu nguyu rero bakaba bahagaritswe mu bikorwa byose by'ikipe, dore ko itangazo nk'uko ribivuga ko agomba kuba ategeze. Uyu mugabo rero wavuye mu ikipe ya Namungo mu gihugu cya Tanzania, akaba rero yamaje kuba ahabwa ibaruwa imuhagarika. Yayihawe rero ku munsi w'ejo nyuma y'imyitozo, nyuma y'uko rero byagiye bivugwa ko yaje kuba atumvikana n'umutoza wabo Paul Kiwanuka. Ibaruwa isinyweho perezida w'iyi kipe ya Gasogi United ndetse akaba na nyiri ikipe akaba mwita Charles Kankuriza Kakoza alias Kenisi. Uyu nguyu rero yabwiye umukinnyi kuba ajya kure y'ibikorwa by'ikipe muri rusange. Nkuko ibaruwa ibyandika ati tushingiye ku myitwarire itari myiza weretse umutoza mu myitozo yo kwa kabiri, ati duguhagaritse igihe kitazwi. Tuguhagaritse igihe kitazwi, ati rero ugomba kuba uhagaze cyangwa se ugiye mu kure y'ibikorwa bya ekipe muri rusange. Uyu mugabo rero Blessing w'imyaka 28 yageze mu ikipe ya Gasogi United mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka wa 2023 ari free agent cyangwa se ari umukinnyi wigenga, maze aza kuba rero ubu rero akaba yaje kuba hagarikwa. Akaba ari umwe mu bakinnyi wigeze kuba afasha ikipe ya Gasogi United kugenda yitwaramo neza cyane mu mwaka ubanza muri rusange. Mu yandi makuru reka nkubwire ko bamwita Bizimana Jihad Jidro. Uyu nguyu akaba yakinaga ikipe ya KMSK Deyinze, akaba yamaze gutandukana n'iyi kipe rero nyuma y'uko rero amasezerano ye arangiye. Iyi kipe rero yabiri yo mu cyiciro cya kabiri hari mu Bubiligi yaje kuba ishimira abakinnyi barimo Bizimana Jihad mu gihe bamaranye, ivuga ko batazakomezanya mu mwaka utaha w'imikino. Y'umukinnyi mpuzamahanga w'umunyarwanda yari ku mwaka we wa nyuma mu myaka 2 yasinyiye ikipe yasoje ku mwanya wa kabiri muri uyu mwaka w'imikino. Mwaka we wa mbere Jihad wari mwiza, ari ku mwaka wa kabiri ntabwo azigera wibagirwa kuko usoje nta mukino n'umwe yakiniye ikipe. Jihad ukina mu kibuga gati akaba yarageze naho anoroherezwa gukora mu bato b'iyi kipe batanije imyaka 21. Jihad rero avuga ku kibazo yagiranye n'ikipe ye mu magambo make yagize ati ntabwo ari cyo gihe cyiza cyo kubivugaho. Bizimana akaba yatangajwe mu bakinnyi 6 batazakomezanya n'ikipe yagezemo muri 2021 ubwo yaravuye muri Wasteland Beveren yari amazemo imyaka 3. Iyi ngiyi ikaba ari yakinaga mu cyiciro cya mbere. Munyemerere rero ntago nagenda navuze ku irushanwa rya UEFA Champions League. UEFA Champions League ntago nasoza nari yivuzeho, ni irushanwa riba ritegejwe n'abantu benshi cyane. Ikipe bita Manchester City yaje kuba isuzugura ikipe ya Real Madrid i Manchester, aho bita Guardiola yandika amateka akomeye cyane. Manchester City rero ikaba yageze ku mukino wa nyuma wa Champions League nyuma yo gutsinda isuzugura Real Madrid ibitego 4 ku busa mu mukino wo kwishyura kimwe cya kabiri. Iyisezera ku gitero cy'ibitego 5 kuri kimwe. Umukino wabereye kuri Etihad Stadium ku mugoroba kuri wa gatatu. Manchester City yari imbere y'abafana bayo 52,313 yaje kuba retsinda ibitego 4 ibifashwemo na Bernardo Silva, Eder Militao waje kuba yitsinda ndetse na Julian Alvarez winjiye mu kibuga simbu. Ikipe yakatisha itike yo kuzakira umukino wa nyuma uzayihuza na Inter de Mirazuri yawugezeho rero. Iyi ngiyi yayugeze ku mukino wa nyuma isezere AC Milan uteganyijwe kubera Istanbul ku wa 10 Kamena 2023. Manchester City yakomeje kwandika amateka yo kumara imikino 23 idatsinzwe ndetse ku kibuga cyayo imaze kwatsinda inshuro 15. Uyu munya Espagne Josep Pep Guardiola nyuma gutsinda umukino wa Real Madrid byatumye umutoza wa gatatu ugize imikino 100 amaze gutsinda muri Champions League, inyuma y'uwo bita Carlo Ancelotti bari bahanganye ufite watsinze imikino 107 ndetse na Sir Alex Ferguson wagize imikino 102. Guardiola yageze ku mukino wa nyuma wa Champions League ku nshuro ya 4 mu gihe Ancelotti we yatozaga umukino wa 191 muri UEFA Champions League. Akwiye hagayigo ka Alex Ferguson
umaze kuwatoje imikino 190. Ngayo nguko amakuru aramutse avugwa muri iki gitondo. Nyaboneka nawe komeza ukore subscribe, like, share, comment, ubundi ibiganiro bya Isegonda TV bikomeze kugenda bikugeraho neza cyane. Nawe rero wanakubwira iki, gerageza udukorere cyangwa se uzane tunakwamamarize hirya no hino. Turi mu karere ka Burera, Ikirambo ndetse n'Igicumbi turahabaye. Wowe komeza ushaka uburyo wazana twamamarize ibintu bigende neza cyane. Ya ciao ciao.